hajin sket ka status yang ga dimutuskan komiti kawa dadap thung kat kam ka bor tu da I ka dan gubernur ma foto I gubernur I ka direction wa hak constitute pi ya gani ka dimutuskan komiti hadin wala ya'u ya ka cuti lani ka jing thak ni I council kuda enclose I cho gubernur nawara ka cuti sinam I yang kejin tak I wa MKAM upercuna pika kadi ke konsorsi mahomang ko kami kawi ndoja kawi pau ja kawi kasan ja kawi kanyau ja terhalar kita gisi I thai to government to DCI and DCI pak gubernur yo ya ka approval hadin yo ya kita approval no gubernur kada kadang te pada kalam itu waktu konstitusi ya kawi komiti waktu petukan kedudukan komiti. Tehji itu waktu itu konstitusi, but hadin dep konstitusi dapat jaga government. Te nak liang yang ka government dah approve ko yang jadi kedudukan komiti. Te kakam yang dimutuskan komiti hingga sekian email in the fair. Nama bonsen him. Maya ada I lama kaya pilih uci. Maya ada di member. Perkenalan ni penlek terbuat dawi jid dawi perkenalan pilih ni Henry Mia. Kipan lagi him lagi ini ya ka. Name of consortium, but ya ka tertabut tua. Kita teh. Henry yang kam dia ki temut kat kam ka wakili pintu au man kani ke kam cukup ko kam tu ama man kam mon le din Henry ha ka kada da son ko mi no go warna la ya gawan ko de le di chwa bo final ka hap mi ka ha ka hap le hering ki mi ya gi man kam tu asa hap la hering gi la da em gi chinong gi wara gi tu wara gi tu chinong hap black herring ki. Hadin ada black herring ki teman yo penalais ki. Te walik ke cawa sanai wutip ke dia. Wat ngalasnya oh ya kata kubon. Bat hangala bun juan geli. Mai kata cite. Tengah teman pucim maka awak kata teman gua final. Mak kata kat ni nak de por ya ki. Rubna. Ulek gemtok ulek jahan lek sa gemtok hapen chong pen hapun. Kalau ada migi sepakat markat juga, kat nidang percang dia, bukan ketu itu yang baik kaman, bukan ketu itu yang baik kaman, lam hoi dah pun senang kita. Teman orang ngaman kategori yang kelampai baru teman final ketempoh, man kempuyu cimo tak ketetak ke final kan. Ke final itu teman hadin udah depka public hearing, tegeten teman udah dep kiwara lah kita tonton. Pembi final di kasa. Bro ngiu tung degi. Hagawan kau hi kena baik kau man maya itu orang teman kuat tung degi member lah ni degi MC. Henry nak liang gubernur macam. Mari keran pa konstitusi di kasa ni di mutusan komiti. Man haite dah terau ciu wagi member yang ka di mutusan komiti must be the eu haite ki experience ha ka kam sekretar uman gigi bru ki wada em ke qualification uman gigi bru ki wada man sound minded bal uman gigi bru ki wada man major haka jingmut ki jingmut khal haka wala ite de iutra da jadi itu orang ida percang ujit i ketika pertuj jaga government semedi mantok man kewayak hai ujit kat orang dengan buyong isa buyong wa mayak tunggu tu mula ban mak qualification lah pai teman kita guru MK experience kan kata lah pai orang kita kita pai sa tigu boni kau mangkat man guru tunggu hagan dikiman di member yang gani ka dilusian komite da di profesor di lawyer di bukan testo kajian itu sama yo pikam kamu manne
bu ma andriu tu jingli wa yi nam yi no bu kan won to yang ko wi ko i kan kamo ye khen i man hawa ane mo ko total but na wara arba ko de ko si jadi wara ko to ko yi di bai ka do arba punde yo i kam te pa jatan to kan ni ko te to ka abre to yo ko wi ko si sa tangwa ngaju keli ya ila dem kana hok kila man beni asa jo ye cham gini gini tu chat ka biti tak tu ajin sket MP ka hok kuli memiat mau kana ipi sa tengah man ngaite ya yi wa ngada ite wala MEI man ta hapusnya sa ipat i nagaliang i ka council i mayo di wa mato di wa ngapi hablai kadjo jadi wi teman dia kata teman ni wa man ulak be kadjo temyin ma was nyam lagi orang gimana kadjo bai temyin som tu nga am kam mang si ja ta kata ka chinom jan ka si ja to ra bidu si ja changa lam ho ka no hab ra ka wara ka temut sa tu datang man na ko pe tu man ba ko sebab kadjo bai teman mi